Hello, ladies and gentlemen. Thank you for choosing Unhas Daily. I'm Wildan Salam, as your anchor, live reporting from our main studio of Unhas TV. We aim to provide you the real news, taken seriously by our reporters from representative yet credible sources. And I will be with you today for a few minutes, delivering 3 news. Well, let's begin the news today. The National Dialogue, held at the LPPM Unhas building, discusses the important role of youth in elections and involves youth in democracy. Here is the full news for you. Towards the 2024 election, various parties view the young generation as having an important role to contribute to the success of the election. Through the National Dialogue event under the theme, Election, Democracy and Youth Sovereignty, conducted at the LPPM Unhas building on Wednesday, 13 December 2023. Center for Public Opinion Research of LPPM Unhas, as the organizer in cooperation with Deputy for Youth Empowerment, Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia. Report by the head of the Center for Public Opinion Research of LPPM Unhas, Dr. Iqbal Latif, MSI. This event was opened by the Vice Rector for Partnerships, Innovation, Entrepreneurships and Business Affairs, Professor Dr. Engineering Adi Maulana ST MPhil. Some great speakers are invited, such as Professor Dr. Haji M. Asrorum Niam Soleh MA, a Deputy for Youth Empowerment of Kemenpora RI, Dr. Ari Sujito MSI, a Vice Rector 3 of UGM Yogyakarta, Professor Dr. Faisal Abdullah SHMSC DFM, a professor at the Faculty of Law Unhas, Hasbullah Esos Mkesos, a head of General Election Commission of South Sulawesi Province, Yusril Izagenda SKH, a Demissionary Minister of Public Relations of PEM Unhas 2021 to 2023. Dr. Ari Sujito MSI explained in his material about young people classified in 4 groups. The first is the pragmatic group, they are oriented to study, career safety and economy only. The second is the hedonist group, that prioritizing a consumptive lifestyle. The third is the fundamentalist sectarianism group, that is exclusive. And the fourth is the critical group of activists to become agents of change. Next speaker is Hasbullah Esos Mkesos, head of General Election Commission of South Sulawesi Province, explains the principles of democracy. Elections are not the only instrument of democracy, but elections are the backbone of democracy, connects popular sovereignty with the political process. Without elections, democracy loses its course and substance. Yusril Izagenda SKH, a Demissionary Minister of Public Relations of PEM Unhas, presents the direct relationship between society and the political process. Professor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM, a professor at the Faculty of Law Unhas, said the KPU needs to be careful facing political contestation in 2024 ahead. It is hoped that the KPU can present an atmosphere of comfortable political contestation for young voters. This National Dialogue event was attended by Unhas students and students from various universities in Makassar. Ya, yang pertama, pemuda harus berpartisipasi dulu. Memastikan bahwa seluruh program kegiatan yang ditawarkan oleh capres, caleg itu sejalan dengan aspirasi anak muda. Kita bisa baca visi misinya, kemudian program-program prioritasnya yang terkait dengan kepemudaan. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan aspirasi, apa yang dikehendaki, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana langkah-langkah mengemban aspirasi anak muda. Maka jadilah pemilih secerdas dengan mengenali dulu, melihat track record, dan juga memahami apa yang akan dilaksanakan jika jadi, bukan hanya sekedar janji, tetapi bisa dilihat dari riwayat apakah janjinya itu visible, apakah janjinya itu realistis, apakah janjinya itu sesuai dengan riwayat pengalaman sebelumnya. Nah, itu bisa dinilai.
In his interview, Professor Dr. Haji M. Asrorumni Amsoleh MA, a Deputy for Youth Development of Kemenpora RI, says how to make sure the elections reflect the aspirations and needs of youth. Pemilu ini penting bagi anak muda. Karena kenapa? Dengan pemilu, keikutsertaan teman-teman anak muda ini dalam pemilu itu memberi warna bagi proses demokrasi kita. Kenapa? Karena setelah pemilu ada agenda lain, agenda tahapan pasca pemilu itu ada agenda pembangunan. Dengan keikutsertaan pemuda mulai dari awal di saat pemilu dia bisa menagih janji pasca pemilu. Makanya keikutsertaan pemuda dalam proses pemilu ini penting. Itu yang harus menjadi penekanan di setiap kami bersama teman-teman pemuda. Hasbullah Esos M. Kesos, head of General Election Commission of South Sulawesi Province, in his interview said how to actively participate in the democratic process, especially in the context of elections. Dozens of students crowd at the auditorium of the Faculty of Agriculture, Universitas Hasanuddin, to enjoy the exhibition of Agronomy student works, Faculty of Agriculture, Universitas Hasanuddin, which was held in an event entitled Agronomy Exhibition. How does the excitement look like? Here is the full news for you. Agronomy Exhibition is an event organized by the Agronomy Student Association, Himagro, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University. This two-day event was held at the auditorium of the Faculty of Agriculture, Hasanuddin University. On the first day, there were two main sessions, a seminar and an exhibition. After being opened by the Dean of the Faculty of Agriculture, represented by the Secretary of the Quality Assurance Unit of the Faculty of Agriculture, the event continued with a seminar session on the topic of strategies for creating organic agriculture innovations in overcoming the impact of climate change. The speaker in this seminar is Dr. Insinyur Amin Yassi, MSE. The next session is the exhibition of student work. This exhibition involves not only the agronomy study program, but also other study programs in the Faculty of Agriculture. They are the Plant Protection Study Program, the Agricultural Engineering Study Program, and the Soil Science Study Program. Various student works on display are the results of the practicum as part of the students' academic process. Students consisting of 20 groups each exhibited their best work. The works on display are categorized into 4 types, namely Botanical Practicum, Post-Harvest Physiology, Refresher Plant Cultivation, and Landscape Architecture. Herbarium is one of the most displayed types in this exhibition. Herbarium itself is a plant specimen that has been preserved and can be used as a medium of learning as well as for long-term research. Herbarium is one of the most displayed types in this exhibition. Herbarium itself is a plant specimen that has been preserved and can be used as a medium of learning as well as for long-term research. Herbarium is one of the most displayed types in this exhibition. Herbarium itself is a plant specimen that has been preserved and can be used as a medium of learning as well as for long-term research. Herbarium form that has aesthetic value can also be used as a room decoration. Herbarium shown in this event is very diverse, ranging from dry herbarium using ferns, Jujube oropidara, and lilies flower, to wet herbarium using mini sunflowers, Taiwan beauty, and many more. In post-harvest physiology, there are various student works. One of them is the environmentally friendly packaging material and able to keep plants harvested to be more durable. The landscape architecture on display is a draft design of the Faculty of Agriculture, made in prototype form. Not only that, the landscape architecture on display is also equipped with a digital version made using some applications such as CorelDRAW, Adobe Illustrator, Real-Time Landscaping, and SketchUp. Baik, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan awalnya itu adalah proyek kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa
terutama di dalam bidang fisiologi tanaman. Selama ini fisiologi tanaman selalu menjadi tulang punggung kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa. Nah, oleh karena kondisi peralatan yang ada di laboratorium dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan akibat kerusakan karena hampir semuanya dalam bentuk gelas-gelas. Sudah 80% peralatan sudah tidak bisa dipakai. Nah, sekarang di sisi lain tidak pernah ada dana untuk memperbaiki kondisi peralatan praktikum fisiologi, dan masalahnya kegiatan ini kan terus harus jalan karena ini bagian dari proses pendidikan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Mencoba mengantisipasi dengan mendorong kreativitas mahasiswa melakukan proyek mini untuk menciptakan peralatan-peralatan yang mungkin bisa dilakukan atau dikembangkan sebagai kegiatan rutin pada fakultas. Nah, ternyata apa yang dilakukan dalam selama 4 kali berturut-turut itu memperlihatkan sesuatu yang di luar dugaan. Kreativitas mahasiswa luar biasa muncul dan apa yang mereka ciptakan itu bisa memberikan motivasi yang luar biasa dalam kemajuan kegiatan, mendorong kegiatan penelitian di bidang pertanian. Nah, ini kemudian pada dilakukan pertama sebelum pandemi, sudah 2 kali berlangsung, masuk pandemi akhirnya berhenti. Nah, setelah pandemi selesai, kita mulai kembali masuk kegiatan ketiga kemarin. Kreativitas kelihatan semakin muncul dan hasilnya luar biasa. Sekarang sebagian dari kegiatan praktiknya itu menggunakan peralatan-peralatan yang diciptakan oleh mahasiswa sendiri. Profesor Dr. Insinyur Haji Nasaruddin MS, one of the initiators of the event, expressed his appreciation for this agronomy exhibition and also hopes that there will be an improvement in both quantity and quality in the future. This is not the first event, and it is hoped that in future it can become an annual agenda with a wider range of participants as well as better quality of exhibition works. Directorate of Student Affairs and Career Readiness Universitas Hasanuddin held the 5th Hasanuddin Career Program under the theme, The First Step Towards Your Dream Career. And here is the full news for you. Career Center Unhas, CDC Unhas, Directorate of Student Affairs and Career Readiness, the 5th Hasanuddin Career Program under the theme, Career Readiness, First Steps Towards Your Dream Career. This event was held at the IPTEX Unhas building on Thursday, 14 December 2023 at 8 a.m. This event aims to provide information for prospective fresh graduates, final year students, and fresh graduates. The 5th Hasanuddin Career Program invites 2 speakers. Galih Ariprayuga, the first speaker, presents the topic, Being a Productive Person, a cornerstone of Build the Career Plan, and give an example of the application of the Eisenhower matrix. Besides that, the speaker also provides an opportunity for participants to convey what would be done if they could meet the past. Prioritization is important to be applied to be productive. Jadi intinya ini adalah sebenarnya bagaimana teman-teman bisa memanage aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kan banyak tuh aktivitas yang dilakukan. Jadi kita cuma membantu bagaimana caranya menggunakan tools supaya lebih produktif. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang mungkin sekiranya tidak diperlukan, itu bisa delete dan jadi lebih produktif lah istilahnya, lagi lebih efektif dan efisien gitu. Contohnya begini, setiap orang punya beda-beda ya menilai bagaimana produktif atau enggaknya gitu. Tapi mungkin kita bisa melihat dari kuantitasnya. Mungkin yang kalau misalnya sering nongkrong, misalnya setiap hari nongkrong kayak gitu kan, itu bisa dikurangin dan lain-lain. Karena nongkrong itu penting juga sebenarnya. Cuman dalam artian kita produktif dalam mencapai tujuan utama, itu perlu ada yang namanya kita selektif. Prioritas yang mana harus dilakukan. Karena waktu itu terbatas, akhirnya harus ada yang dihilangkan atau dikurangi kuantitasnya. Lebih seperti itu sih sebenarnya. The second speaker is Cipta C. Perdana, who presented the topic, Succeeding in Job Interview. Cipta is also a presenter at TVRI Sulsel. In his presentation, he explained successful tips for dealing with interviewers, starting from pre-interview, the day to post-interview. Oke, jadi yang paling penting karena di dalam sesi interview ini akan lebih banyak melibatkan komunikasi,
Nah, sehingga juga kita perlu untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul yang akan diajukan oleh interviewer. Nah, makanya sekarang sebenarnya udah sangat luas ya cari informasinya ya, bisa di YouTube, TikTok, atau mungkin tinggal searching aja di Google gitu ya. Akan banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan oleh interviewer. Intinya adalah persiapan yang matang adalah kunci, apalagi untuk fresh graduate. Dan untuk fresh graduate juga kadang-kadang pasti akan ditanyakan soal pengalaman gitu ya. Nah, ini jangan takut juga untuk ngejawabnya ya, karena tidak mesti pengalaman pada saat bekerja ya, karena memang ya sebagai fresh graduate ya pasti belum punya pekerjaan gitu ya. Nah, sehingga yang bisa dijual adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada saat masih berkuliah. Nah, itu juga pasti akan bisa memberikan value yang lebih ya dibandingkan dengan fresh graduate yang lain. Nah, kalau misalkan ya ditanya gitu ya, apakah HR gimana nih caranya HR akan memilih ya dari semua fresh graduate yang ada. Nah, pasti akan dilihat dari yang menonjol ya. Tadi saya sempat berbagi juga, salah satunya misalnya adalah dari segi looks ya, pakaian. Nah, kita mungkin lihat dulu nih logo brandnya ini dominan warna apa. Terus kita datang menggunakan warna yang mungkin menggambarkan logo perusahaan tersebut. Nah, itu kan juga bisa menjadi sesuatu yang menonjol gitu ya, karena kita cukup paham, wah ternyata dia looks-nya ini disesuaikan dengan logo brand, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian juga agar berbeda dengan fresh graduate yang lain, nah kita juga harus memiliki sesuatu yang khas gitu ya, atau mungkin yang menonjol. Ya, misalnya kita pernah dulu waktu semasa kuliah itu pernah jadi MC atau mungkin terlibat di organisasi. Nah, sehingga itu akan bisa memberikan value yang lebih. Nah, intinya kita harus tahu apa kelebihan yang kita miliki, apa kekurangan yang kita miliki, dan harus tahu juga apa nih yang harus kita tonjolkan di depan interviewer sehingga akan membedakan kita dengan fresh graduate calon karyawan yang lain. In the discussion session, seeing the enthusiasm of the career class participants in giving various kinds of questions to the speakers, this event was closed with a group photo session. That was the news of truth and accuracy from Unhas Daily team. We're hoping everyone is in good condition and also hoping you have a great day ahead. I'm Wildan Salam with the other working team. See you and goodbye.